igrati jedan competitive match. I eto, izvojit ću vam najbolje trenutke i srećemo. Hi guys. Hi. Let's go here short. I ljudi, pričat ću na engleskom zato što moram pričat na engleskom da se možemo razumjeti. Da se mogu ja razumjeti sa drugom ekipom. Good job, guys. Nice guys. Tunnel. Vidio sam nekoga ovdje. I eto da završena je prva runda. Good half guys. I evo ga, sad smo na counter terrorist strani. I sad ćemo da vidimo možemo ništa bolje odigrati. Oh. Bravo. It's good, come on. Ajmo još. CT. Go. Jo, ne. Momčad, go. Rašat ću njihovu bazu. It is very. Middle. B. Ovo je bila dobra runda. I eto, ljudi, pobjedili smo. Nadam se da ste uživali u ovoj igri. Ako neko želi nam donira neki skin, neki se javi dolje u komentarima pa ću ga dodati na Steamu. Pa možemo i odigrati neku igru. Znam da mi je loš rank, to je zbog ovog sad posljednjeg ranking sistema. Pa sam baš dosta pao sam sa MG2 na ovaj Silver 3. I vidimo se u sljedećoj epizodi i uživajte.